The Leekit is a new initiative which aims to connect children to their culture and heritage through food, in this case, the leek. And the idea of the Leekit really that it really allows children to kind of celebrate and connect with the leek in a way in which they may not have thought about connecting with food in the past. Bom, esse projeto começou com o encontro que houve entre a Kate e eu, porque a gente pertence a um grupo que nasceu durante a pandemia, onde várias ONGs mundiais se juntaram para tratar de problemas em comum. E logo que a gente se conheceu, a gente conectou e a gente queria fazer um projeto juntos, porque ela tem o Food Sense Wales e a gente tem o Instituto Maniva. Então são coisas complementares, são coisas que aprendem uma com as outras, eu acho super interessante. So what's fantastic about this project is we have this international partnership that includes the Conscious Food Systems Alliance, who are funding this pilot, but it also includes working with all of our partners on the ground as well. Cardiff and Vale Dietetic Department have been absolutely fundamental in developing the resources, and also working with Carwyn Graves, who is a food historian and has helped with the content of the legend of St David's. Mae gymaint o gyfoeth diwylliannol gyda ni yng Nghymru o gwmpas bwyd, hanes bwyd, ac wrth gwrs y genhinen reit yng nghanol hynny fel symbol o Gymreigdod. Ond falle erbyn hyn, i ni wedi dechrau colli cysylltiad ac yn enwedig y genhedlaeth iau. A wedyn mae yna ffordd newydd creadigol fan hyn i ni ailgyflwyno'r genhinen a'r chwedloniaeth a'r draftadaeth o gwmpas hynny i'r to iau. Então, o que eu espero no futuro desse projeto é que eu possa voltar para aprofundar um pouco mais, conhecer mais os programas, conhecer mais as escolas, conhecer os projetos de todo mundo que está participando disso. E, assim, o grande sonho é que isso possa realmente gerar um resultado positivo para as crianças aqui do País de Gales.